Reka nkwiye ikaze. Aha rero tuje mu murenge wa Bumbogo, aho ngiye kukuzanira akamari kadahenze gahagaze $2,300,000 kandi kikaba ari igiciro kiri negosiyabule. Ni imari y'ikibanza gihagazemo inzu kandi kiri ku muhanda neza, umuhanda wa karitsiye. Ni ahantu hadakwiye kugucika. Nkwibutsa ko uba ukwiye kureba videwo kugeza irangiye, kuko hari ibintu tuba tutari mudusobanuza, ugasanga muraduhamagaye muradusobanurije ibintu twavuze muri videwo. Jya ugerageza urebe akavidewo kaba ari gatoya karangire, hari ibintu usobanukirwa, hari n'ibyo ubona utigeze ubona, ugahita wihutira guhita umpamagara kandi nabisobanuye. Mba nabisobanuyemo rwose. Nk'ubu ngiye kukubwira ko umurenge wa Bumbogo ari umurenge uhana imbibi n'umujyi wa Kigali neza, mbese ni umurenge usa nk'aho uri mu mujyi wa Kigali, kuko hariya mu Izindiro ku bahazi uvuye Kimironko ukagera mu Izindiro, ni umurenge wa Bumbogo. Gutambika kugeza hariya za Kinyinya, ugaruka mu Birembo, ni umurenge wa Bumbogo. Hariya rero ku matike kugira ngo ugere kuri izi mari, kuri moto ni 1,500. Bishatse kuvuga ko ari nko mu birometero hagati ya 4 na 5. Urumva ko atari kure cyane y'umujyi wa Kigali. Ni ahantu rero heza kandi hari kugenda hatera imbere, hagiye hatuwe nka hano ruguru gatoya twakomeje kugenda tubibereka ku muhanda pirinsipale, ni hafi yaho. Uyu ni umuhanda wa karitsiye, ni mu miturire muri R1B. Ni ukuvuga ngo ni ahantu heza hatakabaye hagucika, kuko hegereye umujyi wa Kigali. Ni ahantu rero tugenda tubazanira utumari twa makeya. Nk'aka kamari kari ku muhanda neza, murabona kari ku muhanda neza. Ni kariya kazu kari haraguru y'umuhanda gafite pariseri, reka tuze tuyinjireho. Gahagaze amafaranga make cyane, 2,300,000, kandi kikaba ari igiciro kiri negosiyabule. Ushobora kuza ukagabanyishaho makeya tukaguha imari. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuhanda, kandi murabona ko hano hose hepfo hagiye hatuwe. Ni ahantu ushobora kubona hagishoboka ko wahabona amasambu agiye atandukanye ku mafaranga makeya, ku bajeni baba bifuza utubanza tuba turimo amazu. Ni utuzu twa kera. Aka kazu ni aka kera, kamaze hagati y'imyaka 8 n'10 kubatswe. Ni aka kera, nitukageraho murabona yuko ari aka kera. Ushobora kuza rero utuntu nk'utu ukagaheraho uvugurura se, cyangwa ukora utundi dukorwa dutandukanye ariko karimo. Reka tukagereho tukwereke. Murabona rero ko agapariseri kako kagaruka ku muhanda, ni agapariseri kamanuka kagaruka ku muhanda. Dore ngaha, dore umuhanda ni uyu nguyu wa karitsiye. Dore akazu karimo ni aka ngaka rwose. Ni ahantu hahendutse, hari hasi cyane ku giciro. Tukubwira ko twebwe ikintu dukora ni ubucukumbuzi. Turacukumbura tukamenya ahantu hari utumari twa make cyane, twa tumari ni umuntu wese ashobora kuza akishimira kuba yakagura. Ni hanini rwose, gafite pariseri nini. Dore ngaka, ngira ngo murakabona, ni aka ngaka. Aka kazu murabona ko ari aka kera, ni aka kera cyane. Ni gatoya ariko ushobora kuza ukaba wakongera ukaguze, byaguha amahirwe yo kukongera kuruta uko wagura ikibanza kitarimo akantu namba. Rero utu tumari tugenda tutugira twa makeya. Aho haraguru hose haratuwe, ni ingo zigiye zituwe, ni ahantu hatuwe. Mbese ni ahantu haba hataratera imbere, ariko hari mu majyambere. Iyi ni ipoto, murabona ko iyi ari ipoto. Ibyo byo twari twibagiwe kubibabwiraho. Iyi ni ipoto y'umuriro. Ni ahantu heza rero
ushobora kuza ukishyura ibintu bikagenda neza cyane, tubabwira yuko mugomba kujya mureba videwo igasoza. Hari ibintu byinshi tuvugiramo, hari nk'iyi poto ntabwo twari twayivuze, ntabwo twari twayigize tuyivugaho. Rero ushobora kureba videwo ukavuga ati ahantu ni habi ngo nta muriro nta ki, nyamara twari kubigeraho byose tukagenda tubibereka. Ikijyanye n'icyangombwa rero kirahari, ni ugukuraho kuko hariho ubundi butaka bunini. Murakoze rero turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.